دما خوش ببینرین هجا ایرو هفته چله 2024 روزان روزا چهارشنبه بویا رو گشتن هری سرکی و هری بالکش مجوار پیشکش بکن ل دسپی که چند سرنوچین ما دنوا چهار روزن ایریشن قرکریان داگرکری دولت ترکیه ده نوت دو جه بناسازی بنا آرمانجا ایریشان افسروکاتی کنساری و براکجه که جبو روش آوا بانک رو گوت دوی گلی کرد لهر دری خودی لروش آوا درکبن. پارتیین سیاسی یان کانتون عفن و شعبی بدروشمیا داگرکرن عفن جبو ترکیه گریکه که دیروکیه پانل اقتدار خستن. بروی حقوق اساسی راگاند کو دنوا 2023 ده جبو هفتنا به ریبر آپوره 169 جاران سرلیدان هاتیه گرن. بربینرین هیچ افسر نوچه نبود آنها جمعی برفرهی بلتنا وقت ساعت 7 جواره پیشکش بکن نوچه ما یکمین جیم تکیلداری انجام ایریشن قرکریان داگرکری دولت ترکیه یا لسر حریمی بو هر دوی چارچوبه ده بشا لیکولین و شوپاندن یا تلویزیون مرونایی تیوی دانین ایریشن هری دجواریان کو داگرکری دولت ترکیه هما ج 13 حتی 16 مهم لسر حرمی پیک آنی بو انجامویه که در خصیه کل گوره ویه کشیم ایریشی بقاسی نوت دو جهان لحرمی هاتیه کرن هر وهم لکانتونا جزیر و لکانتونا فرات جیم بقاسی دساد نوت کند و هر وها 11 باجار باجاروک جد انجام وی ایریشا قرکری داگرکری دولت ترکیه ده ج الکتریکی بون انگو الکتریک لوان دوران قد بویا هم وقت وی که نتنی الکتریک ده آلیه سوتمنی و ده آلیه پیدویندین ین سرکین جیانی ده جیم اف ایریش حتی نها بونه سدما کو زیانی لقاسی 4 میلیون و 300 هزار کسی بکن. داگرکریه ترکیه بهتری 96 ساعتان لدوهب به بالافرین شر و درونان روجاوا و باگر و رجلاتی سوری دابرخوا. به شریکولین و شوپاندنه روناهی تیوی قریبو انجام بان ایریشن لدجی بنسازی و سازی انجیان بلگه بگه. جه 13 حتی 16 چله داگرکریه ترکیه 224 ایریش لدجی هرما سینوری یا دنابرا دیرک و شهبایده پیک آنین 103 جوان عثمانینه. لورا زیانک مزن لسکتورن انرژی، آبوری، آب، تندرستی و پرورده بوده. لگور راپورا بشه لیکولین و شوپاندنه 92 جه هاتن بمباران کرن. 35 جوان ان پترول، انرژی، اولهی و آبوری نه. 11 جی راست لناوا گندو باجارانه. به انجام وان ایریشان در نه استاسیون کهربایی لدیرک، سویدیه، تلکوچر، تلعلو، تربسپیه، قامشلو، عاموده، دربسیه، عین عیسا، کوبانه و طویلش کار کتنه. افجی بو سدم کو کهرباج سر بهتر 11 باجار و 2900 گند و باجارو کان ورقت کرن. لورا ناوند تندرستیه، فرن، آش، نخوشخانه و بیرین آوه باندور بونه و هجمار کمزن نما خبتین. راپورا بشه لیکولین و شوپاندنه اشکرت ککو بقاسی 4 میلیون و 300 هزار کس جبر ایریشن لدیجی ستاسیون پترول و غاز زیان دیدنه. میلیونک و 800 هزار کس جی جبر نبونا کهربای به آب مانه. هر وکی 1022 بستان لکانتونا جزیره جی کهربای به پارن. دوار آبوری دجی 162 هزار کس بونه قربانی. داگرکریه ترکیه لکلک آوان سوجن شر سویل جی کرن آرمانج. وان ایریشان ده 12 سویل بریندار بونه. لقامش لوجی 5 لشکرین حکومت شامه جیان خوش دزده. اپلا عثمانی یا چارمینه کو داگرکریه ترکیه جداویه 2022 ده لدجی بنسازی روجاوا باکور و رجلاتی سوری پیکتینه. هریداوی رایدارین داگرکریه ده سرید وزیر وی کار درب حقان پیدان مکرهات کو او بنسازی دکن آرمانج تبی کو قانون امروی آن دولتی وی که قد خد که وکی سوجن شرجی بناو دکه. بله اف ایریش هم لکانتونا جترا هم جل کانتونا فراتی ریل بر زوری و زحمتیه که زیده و کریش برکم پیدوین سرکین جیانی و ناوندین خدمت گذاری بونه آرمانجا وان ایریشان یک جوانجی باجاری تربسپی کل کانتونا جزیره اف باجار بقاسی 120 هزار ولاتین خوهنه لی ج ایریشین کو هری دجواریین ده 13 چلی و بیکتن ده حتی هذا آلیه بنسازی و پیدویستین سرکین جبوم الکتریک هما بجا باجار دبن طاریتیه ده هشتی هری داوی
آلیکارا هفسرکن مجلس تربسپی جی مزگین لزگین تکیلداری وی که آخر او گوت روشا پیدوستین سرکین د آلیه الکتریک و جیانی د یال تربسپی زحمته. جبر کو ایرش لسر ناوندا گازیا بنگهینا تربسپی هاته کرن لناوچه سوتمنی لبر قداندنیم. لتربسپی و گوندن و 120,000 کس به الکتریک و به آمانم. جبر نبونا مازوت جی تی تخمین کرن کو جنتور جی پشتی دمه که کرد به باندور بمینن. لناوچه تربسپی 14,700 خاندکارن ل105 دبستانا نکارن پرورده آخوا دوام بکن. آلیکار افسروکی مجلس ناوچه تربسپی مزگین لزگین قالا زور و زحمتین جبر ایرشان کر. لزگینانی زمان کو دولت ترکا داگر کر جسیزده چلی و ور و ایرشی بنسازی تربسپی دیکه و گوت. مالباتن تربسپی دیدمه که زور و زحمت دنم. گوندن سر بناوچه و باجارو که به تمامی به الکتریک و به آمانه. جسیزده چلی و ور و الکتریک و آوامه به تمامی قطبویه. ایرش لسر ناوندین بنگهین این الکتریک، پترول و گازه یین لناوچه هاته کرن. نها گاز نینه جبر کو ناوندا گازی یا بنگهین هاته بمبا باران کرن گازا هیجی لبر قداندنیم. لزگین راگهان کوه مجلس ناوچه جبو پیچاندنا بیرین انگل او سفربر بونه و او آگاهی دام. د قانون 2023 دا ایرش لسر قادم پترول و سترالین الکتریک هاته کرن. جبر و ایرشی نیزی بیسکن به الکتریک و به آمان. بریا هفته که کم جیبه ما پسکریکا آب و الکتریک چاره سر کر. لیبلی ببان ایرشین داویره جاره که دن املسری و گریان. لزگین دست نشان کر که وکی مجلس نافچه اوی لگوری در فتن خواه خزمت جگل خورا بکن. دولت ترکیه قرکت به ایرشین خوین لسر حریما باکور و روشتات سوریه را با آبا که اشکره سوچ پیکتینه هر وها هفسرکاتی کنسری و بر کما جواکین کردستان کجه کجی بداخلونه که بالک شانت لسر وان سوجین داگرکری دولت ترکیه باکور روشتات سوریه لروش آوی کردستان تیم پیک آنین هر وها کجه کل سرویه کجی زده کر کو دولت ترکیه قرکر بوان ایرشان لحریم باکور و روشتات سوریه دخوازه ایدیم قرکرین لدجی گلی حریم پیک بینه لالیه کدن بانگا بطایبتی چالکین کو جالی او هلوست داخل که لحریم سلاف کر او بانک لگلی کردی لبشن دنیان کردستان او لدروی ولاتی کرن کو جبو روش آوی کردستانی بکوین تفگری. هفسروکاتیا کنسر و بر آکجه که تکیلدار ایریشن دولت ترکا داگرکر این لسر روژاوا داخویانی که نویسکی وشاند. کجه که دیار کرد که دولت ترک ده چارچوبه پولیتیکا خویا خرکرنا کردان دخوازه روژاوا داگر بکه. هفسروکاتیا کنسر و بر آکجه که وها بالکشان سر سوچین شری داگرکریا ترکیه. دولت ترکا میتینگر قرکر لپیش چاوین هر کسی سوچی شر دکه. ایریشن لسر روژاوا دکوین بر وی سوچی شر. بمبکرنا دپوین زاد استاسیون الکتریک و آب و انرژی به الکتریک به آب و به نان به سوتمنی هشتنا باجاران سوجه هری گران ایشره. کجه که بردوامی داخویانی ده دازانین کو بیدنگیا لهمبری وان ایریشن دولتا ترک شریکاتیا لوان سوجین شر سوجین قرکرنین دولتا ترکه. دسری دنه توین یک بوی دوی لبر وان ایریشن لدروی مروواهی و سوجین شرین دولتا ترک رابه و یکی قبول نکه و تدبیران ور بگره. سازی ناو نتویجی دوی همان هلوستی نشان بدن لبر ایریشن داگرکری و قرکرنین دولتا ترک رابن. هر وها هیزین کوالیسیون ین لروژاوا دوی نتنی لبر ایریشن داعشی رابه ده همان دمیده لدیج هر جوره ایریشان هلوستی نشان بدن. هفسروکاتیا کنسری وبر آکجه که هلوستا گل روژاوا یا لدیج وان ایریشن داگرکریا ترکیه سلاف کر. د داویه ده کجه که بانگ لگل کرد دوست و هیزین دموکراتیک شورشگر کر که جبو روژاوا بکوین ناوا تفگره و خودی لروژاوا درکوین. شورش روژاوا میراتیا هفبار آتواهی مروواهیه. د سری ده شورشگر سوسیالیست گل جن و همو هیزین دموکراسیه دوی هلوست که خورد نشان بدن.
لحرما کانتونا جزیره جیب تایبتی پشتی ایریشین قرکرین داگیرکریا دولت ترکیه او ویرانیا کل پی خواهشتیم و جاری جه ریوبریا کانتونا جزیره درکت پیشا چاپمنی او داخلانی اجبو رایا گشتی دا داخلانی خود جیم بالک شانت لسر ویرانیان کج عالی دولت ترکیه او سوجین کل دجیم حرمی پیک آنیه هاتا کرن او هاتا گوتن به وان ایریشن دولت ترکیه نکار به وینا حرمی تیگ ببه و گل حرمی جی جبوه که دویدناوا حفکاریه که دبه هم وقت داخلانی اکو جعالی حفسروک و اندام دستیا ریبرین کانتونا جزیره و هاتی داینده لگل حرمین دنگین کانتونا جزیر و فراتی داخلانی و چالاکین شرمزار کرنا ایریشن قرکرین داگیرکریا دولت ترکیه بون. سازین جواکی ریخستنین جنان و پارتین سیاسیین هرمی به داخویانین جدا ایریشن ندشی هرمی شرمزار کرنه. داخویانیان دا بانگل پیکاتین هرمی هاتا کرن کل دجی پلانین میتینگرین هفگرتی و یک هلوست بنه. ریوبری خسر کانتونا جزیره تکلدار ایریشان داخویانیک دا اوگوت. داگرکریا ترکی بریا سیاستا دور پیچ کرن قد کرنا آبی و آرمانج کرنا بن سازی هرمی دخوازه وینا گل بشکینه وها بده کوچ برکرن. دولت ترک بوان ایریشن خواه دستگداینا داعشه و جنوب نزنده کرنا آمبان گلی خود کن کل دشی وی تروریتی کوشین و هفگرتنا خواه خورد بکن. ریوبریا خسر هروها بانگه که لکردستانیین لدر و آزادی خوازان کرد و پشتگیریا بر خودانا گلی هرمی بکن. هولدانه و ایگو کورکرنا آلوزیا گول سوری و الحمه هرمه. لقامشلو و حسکی جی 15 سازی یکیتی و مالبندین روشنبیری جواکی اولی و جیین کرد عرب آسور سوریان و ارمن بدا خویانی که هفبش ایریش شرمزار کرن او ها گوتن. رورینو وکا پیکانینا گفین خواهیم بردوام لسر هریم آرمان جاداگر کریا ترکی اوش هف خستن او تیک برنا پروژی هانا توا دموقراتیک یا کل ورتی جین. ام جی سوزدن شهیدن خواکو امی حتی داویه وی پروژه او تواهی دستکفتیان بپارزن. دستکفتی او پیکانینا پیکاتین باکورو روشلات سوریه مجلس جواک ارمنی جی وها آنی زمان. دیروکا ترکیه تجی کومکو جی او تروره. اب ایریشن کن حال دجی هرمتی نکرن جی کومکو جیال دجی ارمنان نقطه. المواطنين في شمال وشرق سوريا وقتل المدنيين الأبرياء. دیس الحسکه شینی کومبون و ایریش بتوندی شرمزار کرن. باسم مكونات الحسكة شینیان دیار کرن کو ایریشین ترسونا کن دولتا ترک دی تجاری وان لوازنکه و دی حتی داویل دجی وان ایریشان لبرخابدن. ونحن كمبادرة شعبية في الحسكة من قبل الشعب دسته خوجهی کانتون افراتیجی دازانین که اویریش بردوامیا کریارین حوالبند و داعشیه و گوته. مچه و داعشه به تمامی تک بر امی آرمان جین وان ایریشان جیوالا درخنه. وملكن طيبات ين ولاتين باكور لمن بجيجي كومبوناجنين زنوبيا دا خوياني داو گوته. امی به هر آوائی لبرخوا بدن و رین ندن داگر کریکینو. حق الإنسانية وحقوق المدنيين الأبرياء والأطفال ددا خویانین لتبقى و حلبی هاتین داین لجی هات گوتنه. امی وان خیالان تیک ببن و خاکا خوش هر جور ایریشان بپارزنه. والخدمية وتدمير البنى التحتية. ولی هر چالکین جبو ودنا کنه پاراستنا دستکفتیان هر کودشه جی برفرهتر دبه و روزانه لباجار لنافچه که دن اف کناتین ودان لشهبای لحلبه و لسرانسر همه بجه کانتونا جزیره چالکین دوی چارچوبه ده دوام دکر و پیامه که سره که جاره که دنیا لبن وان کنه هاتنه داین جی اوه دستکفتیان خواه بپارزن و شورش خواه یا لدیجی وان ایریشین قرکرین داجرکری دولت ترکیه جی خورتر بکن. شانيان كانتون عفرين شهبة لباجاروكي تل رفعتي لدجي إيريشان مشيان
Di çalakiyê de êrişên dewleta Tirk şermezar kirin û hate gotin wê gelê herêmê bi hevgirtina xwe hemû planên dijmin pûç bike. Xelkên Helebê jî li dijî êrişên li ser herêmê û kirinên li dijî jinên Efrînê meşiyan. Xelkê kantona Reqayê jî li dijî êrîşan li qadan bûn. Xelkên Reqa diyar kirin ku ew ê li rex hêzên leşkerî xaka xwe biparêzin. Çalakiyên konê parastina destsketiyan li Girkelekê di roja duyan de dewam dike. Li çalakiyê de peyama berxwedan û têkoşînê li dijî êrîşan hate dayîn. Li Çil Axa çalakiya kon di roja duyan de dewam dike. وإن الهجمات البربرية Meclisa Malbatên Şehîdan a Tilkoçer bi daxuyaniyekê êrîşên dagirkeriyê şermezar kirin. Xelkê kantona Hesekê jî li bajar sê konê çalakiyê vedan. Xelkê Hesekê eşkere kirin ku ew ê saziyên xwe û xaka xwe biparêzin. Birêk ji navendên din yê konê çalakiya parastinê ji bo destskeftiyan hatiye vedan ew jî Amûdê bû li Amûdê jî xelk li bin kom bûn û di roja duyemîn de tevî ku kombidawî bûn lê careke din peyama xwartkirina berxwedanê û her wiha çalakiyên cor becûriyên li dijî êrişên qirkeriyên dagirkeriya dewleta Tirkiye hate dayîn nûçegana me Cûdî Elî jî ji Amûdê radikîne. Li dijî êrişên qirkirinê asta berxwedanê bilindtir dibe. 16 çileyê li seranserî herêmê çalakiyên konên parastinê dest pê kirin. Yek ji wan deverên ku konê çalakiyê lê hatibû danîn bajarê Amûdê ye. Konê çalakiyê li naveresta bajar li çerxereya jinê hate vegirtin. Çalakvanên beşdarî çalakiyê bûn bi gotinên wê dagirkerî li hemberî berxwedana me bi bin bikeve helwest nîşandan. Saziyê me sivîl her tiştî me û pêwîstiyê jiyanê kirin armanj kirin û hedef girtin berxwedana gelê me jî bêguman nehat sekinandin. Di aynê wextê de di dema got êrîş dikir û lê dixist milletê me li cê bûyerê kom dibû. Ew tiştî dixuyanî kirin got gelê me ji top û tayarê wana bêguman natirse. Di roja yekê konê parastinê de Meclisa Navçeya Amûdê beşdar bû. Îro jî roja duyemîn xelkê çar navçeyên bajêr di çalakiyê de cihgirtin. Li vir jî bi navê Meclisa Malbatên Şehîdan kongrasdar û xelkên ji navçeyên hazir axaftin hatin kirin. êrîşê cê gazê dike, cê genim dike, cê medresa dike, mustewsefa dike, malê welatiya her deverê bimbebaran dike, bi balafirê xwe bê mirov êrîş li ser axa me welatê me dikin. Me êrîşî axa kesî nekiriye. Em li ser axa xwe dijîn. Em dibêjin bera em ser axa xwe bi silametî em tixwînê naxwazin, naxwazin xwîn birje, em tim xêrê dixwazin. Bes gava dijmin berê xwe bidime, em ê jî bersiva dijmin bidin. Dibînime kon danî konê çalakiya erkê me gem pêv rabin ji bo kim axa xwe biparêzin. Konê çalakiyê yê li Amûdê di roja xwe ya duyemîn de bi daxuyaniyekê derbarê êriş û salvegera dagirkirina Efrînê de bidawî bû. Belirli dişivan êrişên qirkeriyên dagirkeriya dewleta Tirkiye xelkê li herêmê bi helwest xwedî hêrs û di her çalakiyekê de jî vê hêrsa xwe li dijî dagirkeriya dewleta Tirkiye nîşan dide. Baweke eşkere dibêjin dibe ku em zehmetiyê bibînin, dibe ku bê elektrîk, dibe ku bê sotemenî û bê gelek pêdivîstiyên jiyanê em bikarin debara jiyana xwe bikin lê bê axa xwe em debara jiyanê nakin û li ser helwesta xelkê herêmê jî nûçegahana me Ciwana Cuma nûçeyeke me de kiriye em lê temaşa bikin. Sebr û hedan tê nemaya
نما دزانه وی چاوا هزاگل و ریوبریا خوا سر بشکینه. هما بریوان بالافری خود در روژ آوا و به سروبر بمباران دکه. دولتا ترکا قرکر. هر دبرکه کودکه و خزمتا گل ده بمباران کر. جه ستاسیونین بترول کهربا و آوه بگره. حتی بنا خوشخانه دبستان و دپوین گنم. و جهن هلبرین آبورین جواکی جی کرن آرمانج. او ورد فکره کو و بفیرنگی خلکن هرمی چافترسان دی بکه لی اول دورا خوزی بری و راسی ببر خدانی هات. اردوغان نکاره ملت کرد، اردوغان نکاره به شورشی، اردوغان نکاره به آزادیه، اردوغان نکاره به دموکراتیت، اردوغان نکاره به انسانیت. جبو به نشی گافی اردوغان تاویجی گاف نحیا داوی خراب نجبوی گشتی جواکا. داگرکریا ترکیه و دمسال زوستان بتری 2.5 میلیون ولاتی به آف الکتریک و سوتمنی و نان هشتن. لی اویک نبودور بوین و بردانا جو آخه. برانا بيجي من البنية تحتي دا أزواج ترساني بكن من الجهة غاز ومازوت وغازي دا أزواج ترساني بكن من الجهة كهرباء دا أزواج ترساني بكن أم بغاز ومازوت ونان وآف وكهرباء حمية دا عايشن أم بروماتنا عايشن آخا ما روماتا مايا ولاتي ما روماتا مايا أم بآخا خو ولاتي خنا عايشن ده 2018 و 2019 ده دولتا ترکا داگرکری ریشن بجاهل دجی عفرین سرکانی و گری سپی پکانی و هر سی پاجار داگر کرن. اگر وجاره ایریش جدا بو برسوا گل جی نمینایا بریا او کلی بکلی خو آماده دکن. تونیل کولاندن بنعرد چه کرنا موزین خو آوا کرنا پرورده یا چک و تندرسین لزگین دیتنا پیدیوین وان هاتن ده پوکرن و خود چارچوه یا شر گلی شورشگری ده ریخستن و آماده کرنا. ددم ایرشین داگرکریا دولتا ترکیه ین لسر هرما فرات دجی یک ج ناوندین کو بنا آرمانجا ایرشان ناوندان تندرستی یا لمشتنوری بو کو دوان کلیان دجی چوا دمان چگانی مخواد گهاندن نخوشخانه او بمباردمان لسر نخوشخانه پیک دهاتن آجر به نخوشخانه کت او به آواک گشتی ج خدمت درکت بولم دسته تندرستی یا هرما فرات به هفکاریه که زیده لگل نخوشخانه کاریبون جاره کردن نخوشخانه لهرمه نو بخن خدمت جواکا یا کوبانه هر وحال دش ایریشن لسر ناوندن الکتریک جیم خلکی لناوا کوبانه جخوره لالترناتیفین جدا دیگره. ارتشا ترکا قرکر ده ایریشن خوین لسر کانتونا فراتی ده راست ناوندن تندرستی کربو ارمانجا ایریشن خواه. جبر ایریشان نخوشخانه یا مشتنور آباجار کوبانه به تمامی جخزمت درکتبو. دسته تندرستی یا باجار کوبانه جاره کدن اف نخوشخانه به همو بشینوه لتا خاکانیا کردان بکر. نخوشخانه جاره کدن دست بدایینا خزمتش بو نخوشان کریه. درمانی خوگی مجانی بون مهمه مجوارا کرد شکر بون بجیشکی هندرین یه بشه دل توفیق شیخ احمد دیار کر کو همو جوره نخوشیان زاروکان و یه تمن مزن تینه درمان کرن. ولاتیان باجار کوبانی پشتی خودکرنا الکتریکی جبر ایریشن دولتا ترکا داگرکر به هر اوای در دورا خورونی دکن. او چبکه او نو دنیا وینه خورن دفش کوبانی بر نادن آخو خواه بر نادن. یک جمالباتین باجار کوبانی موتورین الکتریکی ین کفن به دست خود جنوب چه دکن دا کود تاریه دنمینن. ولاتیان دیار کرن که بچه آوایی به و دناوا تاریه در رونی آوا بکن لی تجاری تاری و سیادشمن قبول ناکن. کوبانی در ناکن او چه خوزاد برد نیف چاوی ماده لغه دیزم در ناکن. کچت که بکی بسم در ناکن. هر تکلار ایریشن قرکریان داگرکریا دولتا ترکیه ین لسر هرمی جیگری هفسروکاتیا مجلس سار ریبری خواصر آهرما باکور و روشتات سوریه
حسن کوچر و هفسروک پارتی ایکیتیا دموکراتیک پی صالح مسلم جی آخوین هم حسن کوچر و هم جی صالح مسلم تکیلدار ایریشی با اوه که زلالی باکشاندن سرویه که که دولت ترکیه به وان ایریشین خواه دو خوازه جاره کدن چتین خوین داعش ین کل بر تونبونین او دربین گراند جهیزین هرمی دو خواه جاره کدن زندی بکیه. ایرشین دولت ترکا داگرکر این لسر هرمین باکور رجلات سوریه ددومه. الهجمات الأخيرة على مناطق الشمال الشرق السوري هدف الدولة جگری هفسروکاتیا مجلس ریوبر ریوبریا خوسریا دموکراتیک آهرما باکور رجلات سوریه حسن کوچر تکیلداری ایرشین دولت ترکا داگرکر این لسر هرم آخوی. حسن کوچر دیار کرد که دولت ترکا داگرکر به ایرشین خوا آرمانج دکه گل هرم باکور رجلات سوریه قرب که و گل نوی کوچبر بکه. حسن دست نشان کرد که داگرکریا ترک جه دست پیکا شورش 19 تیرمه و هولده پروژه دموکراتیک آل هرم تک ببه و آخا سوریه داگر بکه و ها گود. لالیه که دنجه دولت ترکا داگر کرد دخوازه داعش وجینه و ایرش حال دیجی گرتیگاه سینا یا حسکه جه افتش نشاند ده. حسن کوچر دست نشان کرد که ریوبریا خوسریا دموکراتیک جبو تکبرنا ایرشان خواه ناس بیره هیزن لدر و به پشتگیریا گل و هیزن خواه لبر خواه ده. مثلا که هندرین ای ترکیه تیش هفسروک پیاده صالح مسلم جی تکیلداری همان مجارج تلفزیون امر آخوی صالح مسلم دیار کرد که آرمانجا داگرکریا ترک قرکرنا گل کرده جبو چه بید حسیانه بو 40 سال و شر کردن بردوام دکه کرد گیشنا آسته که کانه بن باندور الوجلات نوین بکن گوهرتنا که چه بکن بر دموکراسی هرن واجی ند خدمت ترکیه یعنی گلن هرم رابن صالح مسلم بال کشاند لسر پشگیری دولت ترک جه داعش را و آنی زمان که داگرکری دخوازه چتن داعش جنوب و زندی بکن. نجبر میای و ایریشانا با هوا کی پشگیری داعش تکنه بردوامی داعش دخوازه داعش این بیتر ببه ویش تهلیکه خطر لسر عالمی گشکی سر متنه. صالح مسلمانی زمان که همبری وان ایریشان یا جمعت خواستن اوه ام جهزین خوره ببن دستک و رخصتن خواه خورد بکن. رخصتن خواه قویم بکن هم این کنم هاورون راست تنگوی به چه ببه نانی می کوی پاریک نان دست مت که ام خوشک لفظ پاره بکن و چه هم ابسر کنه یعنی سرکتن گلونش خو کس نکنه. بلین ویجاری به دروی ولات دوام بکن اوج هر تکیلداری روشاله هرمیه لپایتخت دانمارکا کوپنهاگ و هر بحال آلمانیا کردستانی او دوستین خو داکتن قادن او ایریشین داگرکریا دولت ترکیه قرکرین لسر هرمی شرمزار کرن. کردستانی او دوستین خو ین لپایتخت دانمارکا کوپنهاگ دیجین لقدا روبلاستی هاتن با هف او ایریشین داگرکری ین دولت ترکیه به میتینگ که شرمزار کرن. د میتینگ ده دانازانه که هاتا خواندن او بیدنگیا هیزی ناف نتوی هاتا شرمزار کرن او بانگا خورد کرن او هفگرتنا نتوی جاش بو پاراسنا روش آوا هاتا کرن. لباجری باخوم یا آلمانیه جی به میتینگ که ایریشین داگرکری هاتا شرمزار کرن. کردستانیان لبر بانگا مجلسا گل اسنی هاتن با هف او بی نافبر دروشمه بجی سروکاپو بجی برخودانیا گریلا برخودانا روش آوا سلاو دکن او گل روش آوا نبتنیه برس کرن. ده داخلی ده هاته گوتن کو داگرکریا ترکیه دخوازه لروش آوا کمکوژان پیک بینه میتینگ بدروش میان بداوی بوم. بلی هرمی مراسم جانگورین آزادی جهبو لباجار حسکی شروان قصدی سرحد حسکی به مراسم که جالی خلک حسکی و هات اوغر کرن. شروان قصدی سرحد حسکی ده 16 چلیا 2024 دمال سر ارکا خویا لشکری بو شهید بو. خلک باشار حسکی او گندوارین در دورش بو اوغر کرنا جنازه شهید سرحد لگورستان شهیدان کن بون. اندام مجلس مالباتین شهیدان مصطفى عثمان آخوی و گوت شهید پیشنگرمین راستینن وان بروح خواه مزنترین دستانین لهنگی نویساندن او پلانین تنکرین این جبو داگرکرین جی حرمی دیگ برنه. فرمانداری مجلس لشکریا کانتونا جزری شورش حسکی جی سرساخی مالباتا شهید را خواست او سوزا شپاندنا ریا شهیدان دا. داویه ده وسیقه شهادتی هاتا خواندن و رادستی مالباتی هاتا کرن.
بلیم به افرینا داگیرکری دوام بکن که لعفنا داگیرکری که ایدی سالوگرا ویشین یا ششمین نزدیک دبه لی کرین هوانه داگیرکری دولت ترکیه و که روشا دسپیک بچه آوای بو هر کود چه هیناجیم دشوارتر دبه لوی جاری به آوای که ویدیو به آوای که دیمن و بلگه کریم جهت این دولت ترکیه چوان کارسازه که انگوان بجین اندزیاره که لناو افرینه دیگره و جمالباتا وی داخوازا پریانده که هر ددما کوجبو داخوازا پریان پیک ورجی چاوا اشکنجه لیدکشی کرنه ویدیو او جمالبات را شاندنم ام لوی هویتیا راستین هم یا چتین دولت ترکیه او هم جی ذهنیت دولت ترکیه لناو افرینه تماشا بکن. لعفرینا داگرکری سال 2018 حتی روژایی رو سوج هویتیا داگرکران روش بروش زیده دبه لگل قرقرنا خوزای و گهرینا دموگرافی رواندن کشتن اشکنجه کو داگرکر ولاتین افرین دکن جی حد و حسابه و تنیه و جارجی چتین کوما بناوی سلطان مراد یا دولت ترک ولاتیه کدن رواندن و اشکنجه لیکرین دیمنین اشکنجه کو چتل ولاتیه بناوی شیخو حاج احمد یج ناوچیا بلبلیه دکن لسر مدیا دیجیتال هاته پاروکرین دیمنین اشکنجه جالی چتین بناوی إدريس التركماني أبو محمد الأسمار أبو وليد العزا وناصر النهاربة هاتك شاندن باخد مصفار وطالعون يا برا اسمها عبد الحميد انه خبر من كل شيء حتی راگهاندن چته بناوی إدريس التركماني جبو کل افرین کردان نچاری کوچبریه بکه بروینه گفان لوان بخو اشکنجه بکه جالی استخبارات دولتا ترک به هاتی اکتار کرن ابو محمد الاسمارجی چته داعشه اونها بشتاری کوما چته سلطان مراد بویه حتی دیار کردن چته آن دیمن اشکنجه کل شیخو حاج احمد کرنه شمالبات او رشاندنه اوجبو ورگرتنا $200,000 گفان دخون نتنی اویر حتی آنها گلک جاران ریختن مافل مروان و سازین تیکلدار دیمن هویتین وی رنگی بلگه کرنه چته آن حتی آنها بسیدان ولاتی رواندنه اشکنجه لوان کرنه و المقابل یویجی پلج مالباتین وانستاندنه حتی نهاجی بدهان ولاتین هاتن رواندن عقوبت وانا ندیاره. سالوگرا شش امین ایریشا قرکرن و داگرکرنا لعفنیا جالی دولت ترکیه و چتین وی و پیک خاطی ادیم نزدیک دبه هر دوی چارچوبه ده چالاکی و برتکین هیجی هر کدچه زیده تر دبه پارتین سیاسی ین لعفرین و شه باید چارچوبه آنگو بدروشمه داگرکرنا عفنی جبو ترکیه بویا گریک پانیلک لدارخستن لآلیا کدنجی کوردیناسیون پارتین سیاسی لعفرین و شه باید به داخلی که تقصیل سرویه که کرن کوش بو و گرا لعفرینی او خبات خوهینا خورتر بکن. للشهباي بارتين سياسيين كانتونا عفرين والشهباي بدروشميا داگر کرنا عفريني جبو تركان گريك كي ديروكيا ببجداريا نونرين ريفبريا خسر روسبيين هرمي پيدي تفدم و سياست مدارين جحل ببانيلك اللي دار خست بانيل جهيلا محمد حسن وعيشة حسو وهات بريفبرين بشا یکمین آپانیلی بسرناوی داگر کرنا عفرینی بردوامی کریزا مرووی و هفکاریا هزی ناو نتویه يعني بس عيلة تكمل هالحدود هالشريط حدودي تاخده جهيلا هف سروكي كي تيايزيديان عفرين سليمان جعفر وهات خوندن جعفر قوت عفرين بگوهارتنا دموگرافيك را روبرو دمينه اويك جي ريلبر كريسان بدكه بوان گوهارتنان دخوازن كونشتجهين وين رسن جيدرخن لهمبري كريارين دولتا تركو چتين وي ريخستن مافين مروان جي بيدن جن گلي ميل هندري عفرين هر تم راستي ايريشتي دوی اف كريارين دو هندري عفرين دزو بين بتزاوي كرن او گل وگر جهواري خوا بشا دو يمين آپانيلي بسرناوي عفرين وكا درزيد تشاوين تركي نجات پرزديا لتتحول عفرين بجبالها جهيلا بردف كي بارتيا ديمقراط كرد لسوريا محمد حمدوش وهات خوندن حمدوش اف دشت آني زمان همو كومبلوين ايريشكرين طورانين جبوتونه كرنان نتويا كردي دتواهي ديرو كي دبسر نكتن ونجي اوي بسر بكفن همو خيالين دولتا تركا فاشيست الهمبرگري كردية خودي ماف بسر نكتن ونجي اوي بسر بكفن داوية لسر هر دو بشين پانيلي نقاش هاتن کرن
و ها دیار کرن که حیا عفرین رزگار ببه دوی گل همبری ایریشان لبرخوابه ده. داخویانیش برایا گشتی. به همان آرمانجی کوردیناسیونا پارتین سیاسی نعفرین و شهبای جی داخویان یک ده. کرنا آلا ترکی لسر همو دازگهان کاراکتر عثمانی یا ترکی پیک آنین و برای سپاندنا بکار آنینا لیره ترکی آبوریا حریم ترکیه و گره دا و خیر و بیرین حریم ینوک زیت و زیتون اندزین وجدر ورا رکرن. به میلیونان دار برین و ناسنامه سوری به ناسنامه کوج انجمن داگرکری در کتنه گوهرتن. جبو کو نشتجهن حریم ین لور مانه به دار زوره کوچبر بکن وان بنچاف دکه و بیک و بین دادگه کرن وان دکه و باجان لسر وان فرض دکه. تاکز دکن کو عفرین بشک جاخا سوریه و نای پارچه کرن و جبو کو همو گلین سوریه وگرنجه هوارن خواه امه به همو هز و نافگین خواه بخابتن. دا کو ام داگرکری جعفرینه و دورین داگرکری ین سوریه وکه لیوا اسکندران باب جرابلوس سرکانی گرسپی و جولان درخینه. نهار روشا لحرمي برزيليكين كو هاي و الو زين هاي حمو يك سدما سركي او كو بتجريدا جرانكريا لامراليه كل سر بر ابو او جرتين دنيا لنابا امرالينا بفيكي براس راس علاقه سركي هاش وركوري بر ابو هر فرسند د بيجاو دكار دنابا دمكي حريكنده هم روشا لنابا تركيا هم برزيليكان لنابا تركيا او یا کردستانی چارەسەر بکە لێ هەم وەختی vê desteke ji der ve desteke ku vê aramiya lê herêmê naxwaze tecrîdeke gîrankiriya li ser İmraliye dişêdine ji ber ku ev yek di daxuyanê ku ji aliyê Bîroya Hiqûqiya salsalê ve derket pêş Bîroya got di nava sala 2023 de li gorî ku rapora eşkere kiriye wan bi qasî 169 caran سردانا موکلی خوش بوس هفدیتنه که راست یا بو موکلی خواه ری بر اپورا پیک بینن سرلیدان کرنه لیف سرلیدان هموش جعالیه فاشیزما دولتا ترکیه انگوف هیزا تاریا کنا خوازه آرامی لکردستان و ترکیه پیک وره و هاتنه رد کرن هم وقتی ویه که بیروی بالک چانت سرویه که کو دوی سالا 2024 جی ببه سالا آزادیا فیزیکیا ری بر اپو. برویا حقوق یا 7 سالی کو پارێزeriya rêbera podike rapora İmraliya 2023 eşkere kir. Rapor li avahiya İstanbulya Bرویا حقوق ya 7 salî bi civînekî çapemenî ji aliyê parêzer Raziye Öztürk ve hatiye xwendin. Di destpêka raporê de hate diyarkirin li girtîgeha grava İmraliyê tecrîda di nava tecrîdê de heye û hate bîbirxistin ku 3 sale ji rêbera po û girtiyên li İmraliyê agahî nayê girtin. O günden beridir İmralı Ada Hapishanesi'nde tutulan müvekkillerimizden bütün girişim ve taleplere rağmen hiçbir şekilde haber anlamamaktadır. Di raporê de tê diyarkirin di nava 2023 de ji bo çîna İmraliyê 169 caran serlêdan hatiye kirin û hatiye gotin. Ji bo hevdîtinê malbat û parêzeran her hefte birêk û pêk serlêdan kirin. Lê bi tu awayî destûra hevdîtinan nehate dayîn. Di nava salê de nameyên ku me ji muwekilên xwe reşandin, em nizanin bêdan wan an na. Dîsa nameyên ku muwekilên me nivîsandin, yek ji wan jî negihîş destên me. Dîsa qedexeyên hevdîtinên bi telefonê yên ji 25 adara 2021 û vir ve 2023 jî dewam kir. Di raporê de tê gotin derbarê astênkirina hevdîtinan û tecrîdê dest serlêdan Yekîtiya Birûyên Tirkiyê û 4 caran ji Sîpîtiyê hatiye kirin, nameyek ji Wezareta Edaletê re hatiye şandin. Dîsa tê diyarkirin ku biryar û tespîtên dadgeha mafên mirovan ya Ewropayê derbarê bilpêkirina mafên rêbera pode ji nedîtî ve hatiye. Her wiha serlêdan li Komiteya Wezîran ya Konseya Ewropayê hatiye kirin û têkildarê bilpêkirina mafan planekî çalakiyan a nû hatiye xwestin. Lê Komiteya Wezîran li dijî biryara DMM'yê tevgeriyaye û di tevahiya salê de daxwazên wan ji nedîtî ve hatiye. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 18 Mart 2014 tarihli Öcalan kararında Di dawiya raporê de ev tespît û pêşniyarên çareseriyê hatine kirin. Tecrîda li İmraliyê ji 2015 ve vegeriyaye tecrîdekî girankirî. Müvekkilên me ne salên dawiyê ye rastî işkenceyên herî giran û kiryarên dermirovî tên. 3 salin girtina müvekkilên me di rewşa bê agahî hiştinê de binpêkirina qedexiya işkencê ya pêmana mafên mirovan ya Ewropayê ye. Tecrîd û rewşa agahî negirtinê ya ku müvekkilên me tê de tên girtin li dijî qanûnên Tirkiye û yên nav netewî ye.
به مشاندنا وی رفشا کو تبنگا وی قانونی نینه سوچ تکرن تجریدا 25 سالان ج 2015 و ور دجی به گوهریه تجریدا گرانکری ج سال 2022 و 23 اوشون دجی پیکانین و پولیتیکاین آگاهی نستاندنه و درهشتن حقوق و سیاست نشان دده کو ریا زخت و پولیتیکاین لشکری هاتیه هلبجارتن همو شرط و مرج فرض دکن کو دوی درین ایمرالیه بین وکرین درفت بین داین کو بریز او جلان رولا خویا پیکانین آشتی و چارەسەریya دموکراتیک بریزه دوی سال 2024 به سال آزادی بریز اوجلان و سال چارەسەریya پرسکریکا کرد. دداویا سال 2023 ده گیرلین هپه جویه جاستاری اما بشه هم لزاپی هم لمتینه هم لخاکور که چالکی سر چالکی لدجی داگرکری دولت ترکیه لدار خستمون کو روشان جشخوا گریلا تیوی دیمنی وان چالکیان پارو که هری داویه جیم ده گریلا تیوی وجاری دیمنی چالکیه که کو ده 23 قانون ده لزاپی هات بولو دار خستن کو دوی چالکی ده جیم هجده لشکرین دولت ترکیه قرکر هاتبون کشتن پارو کر کو اف چالکی جیم به ناوی شهید ملسا موش هات بولو دار خستن ایماجی چخاصی ایوان اوسا تکنیک خواب باوره ایماجی اوسا هم به فکر خواب باورن اما حتی داویجی هم پیک بینه و چالاکی گو هاتی دارخستن گو سلاح گو هاتی را کرن در اوسا بیکسیا کوسا مسار جنازه وار را کر توا جنجرا ویا و ما سلاح کوانا اوسا ما پتا 55 مرا کر سر عسکر ابوزاتن اوسا توا دوربین ویا بو ابجی دوربین ویا رو جای سر سلاح بو مسار جنازه را کرن زاتن سلاح گو مایجی و تشت ایوان وسا موزیا دا وسا چادر دا مای زاتن مگشتی بله نوچام داوی جیت کلداری روشا لغازه انگو با آوه که گشتی لروشلات ناوین چه دقا و مجبر که هم لنوا غازه هم جیم لیمنی هم لنوا ایرانی لنوا عراقی آلوزی پفچون گفخوارن و هر کو اوی جدی چه زیده تر دبله بغازه ام دست بکن که 130 روشن لشرید غازه دنابرا حماس و اسرائیل ده شهر تو باران و ایرش هنه جبروان ایرشی و شریک و پیک هاتی حتی نها 24448 کس جالی اسرائیل و انگو فلسطینی جالی اسرائیل و هاتن کشتن هم وقتی وی کجیم حماس جارا کدن جا روشاهای یا لناوا غزای اسرائیل تانبار دیگه شر الغزای نابرا اسرائیل و حماس ده سه روزه به دشواری بردوام دکه
حتی راگهاندن د ایریشا اسرائیل یا ازمانی یا نزدیکی نابلوسê de sê Filistînî hatine kuştin. Artêşa İsraîlê têkildarê êrişê ragihand kesên çekdar kulkampa penaberan ya balata ya bajarê Nablusê al şerîa rojava amadekariya operasyonê dikirin hatine hedefgirtin. Her wiha di daxuyanê de hate diyarkirin serokê Komê Abdullah Ebu Şelal ku berpisyarê gelek êrişan e hatiye hedefgirtin. Dîsa artêşa İsraîlê ragihand ku di êrişa ezmanî ya şerîda Gazayê de yek ji berpirsê îstixbaratê Bilal Nofal jî di navê de 6 endamên Hamasê hatine kuştin. Di daxuyanê de hate diyarkirin hêzê wan li Gazayê hejmareke zêde mûşek îmha kirine. Her wiha hate diyarkirin di şerê li Bakurê Gazayê de du leşkerên İsraîlî hatine kuştin, leşkerek û xebatkarekî tenduristiyê jî giran birîndar bûne. Wezareta Tenduristiya Hamasê jî bilançoya şerê li Gazayê eşkere kir. Wezaretê ragihand ku ji heftê cotmehê û vir ve di êrişên İsraîlê yên li şerîda Gazayê de 24,448 Filistînî hatine kuştin. Wezaretê diyar kir 61,504 kes jî birîndar bûne, gelek kes jî hên dibin xirbeyan de ne. Laliyedin hate ragihandin artêşa İsraîlê ji du hive derdora nexweşxaneya Sehraya Ürdünê ya li Xan Yunus ya li başûrê Gazayê bombebaran kir. Hate ragihandin bombebaranê ziyaneke mezin nexweşxaneyê kiriye. Hate diyarkirin ji ber şerê li derdora nexweşxaneyê xebatkarekî nexweşxaneyê û welatiyekî ku derman dibû jî birîndar bûne. Laliyedin bi navbeynkariya Qatar û Fransayê ji bo derbaskirina derman û alîkariyê ji bo Gazayê di navbera İsraîl û Hamasê de lihevkirin pêk hat. Hate ragihandin di çarçova lihevkirinê de wê ji bo hêsîrên İsraîlî yên li Gazayê derman û ji bo Filistîniyan jî derman û alîkarî bêderbas kirin. Li gorî lihevkirinê wê derman û alîkarî bi rêya xaça Sûr deriyê Refahê re bên derbas kirin. بله بینرین هجوم لبردیکیشن داوی بولتنا خواه ساعت هفتان او دبیشن حتی نوچین مین داوی روشه ساعت 23 داورن پیشیا و بمینن دناوا خیر خوشیه ده هر شاد بختار بن